Chichiwe. Nagamba chiwe. Nagamba chiwe. Mukama wange Kadeti ariyo naija tumurinzire boito cyasemeza muno kororangu ekintu tacyasubiza we cyakoreta no kirora borora na meyi nakorao ebe kusubiza cyabigonza we bare muno nagamba chiyo yo kingamba n'ekintu kimwe abanyaruguru twera tuganyiramo aba ambulance je yayiza aho kuba ekintu tuchuro mu mberoto tuwenda kusubiza unasubiza kintu kireta tuzakwatira ambulance eji atarona kubaho nyekundire na inachinga business ya inagamanyine kwatira ambulance eji kwatira kuganyira mu twenda wachura ni saba abanyaruguru twena musemerwe akumuhajira ambulance twenda kutuyamba date amazina sasa Godoni Flamini nasemerwa munonga kusanga ngu omuseza Benjamin Kadeti Buturo ariyo natuletera ki ambulance na siba business zange zona na siba nagamandini za kumbuka no munkombe noza kumwachira nite kwa kumwachira na ambulance yetu uyachira no mugoro abakazi babe babona cyo baza kubateka ki omwambulance baze kuzara kurunga sawa waseno amazina nsetaraje mushi kuruga cyanyonza mu ruko rwa Katara egombara niye Chwamba yo nahagira namani no muyimo munonga kwiza kuvugana Honorable Kadeti abakuzotera ambulance eji yo kubasa kutuyamba kwegita yake sande yabayine kubasa kwegitera na ambulance ibiri muri bunyaruguru zikabasa kutuyamba mbarwere beta twatina kana bolyaho usanga ngo ambulance area yinde akasande yagenda usanga tirero taxi twatazine sente so nasemera munonga nyoka sedereje mu cyasebeza munonga okay no mwebemeza kukora ntunguka kusingayo gatucyana abantu bakubirabiya za sidi skuru bakatubya za sidi skuru bakatubya kitima cya paka bwenu abatikibenda echo kitwa bachwamba ngachwamba ciao amasemero yine mingi tina bingi byo kugamba kubanga nyo amasemero nyine mingi munonga abo cyabo rizo rero amanyaguma musaza mukama wanje jebare amazina ndakamanya tafaida risha bikatara so nyonanye na ndio ndia mwanyo gukwashira mukama witu Honorable Kadeti Benjamin Buturo nyowe tinchenda mbandama ekitawere wachigamba nachigamba kwa nyini chawa sema mukama wange amazina nyero jemare kuchamanera enale munyakatunga so nkoyere nebintu byo kutubya biya ikatugene no muntu akutweze ebintu kuleba kwenda turaganze ibintu bitaro tugenda nebintu kuleba chawa amazina mbayida muchunguzi Vincent ndiga Chwamba naiza kuagiza Kadeti Benjamin Buturo yendo ko mwaka nando kwiza tuangure akaruruko mwame Honorable Kadeti Benjamin Buturo okay amazina Asman Mamanyire ogwe amazina kito cyako sire omuchana nagira tumusa kamwezo muganda amazina ainda brano ngo mukuruga buruma omuseri ya Honorable John President Muhira konkanyo we ndiyo mwanyogu kwenda kwakira MP wanje wo mwako 2023 nagumwe abwenso ngito Honorable witu ka John President Muhira ito kine kiya tukamuganyirwa muka youth amazina nasigana ainda brano ngo kwakira ambulance ya Kadeti mingi ina mani abereo chakabi kase ko uriyo wa Kadeti nyondi wa Kadeti abamatwenge inamatwenge ngamani Honorable Kadeti kutuletera ambulance bena matwenge amasemero atwaise ambulance ibiri twina amasemero wa munonga bwana ambulance ne yakuyindura kuzo wa Kadeti kasine chamana bakwa kuborwere hata kopano sase mweza kureniwe kuze kwakira bundiyo cyenso bwe cyapira ujya ngunde cyamane ntunguka ya mane jo nayo tiro tujero miso tugambana na bamombantu akandi zukangu barahanu yabarinzire Honorable Kadeti akandi abo ambulance iwe wanogamba ki ogo kare mwaji wa John oyindukire ninga tikajyaga John ni pajya Kadeti yo kuzarwa ninga rero kigamba kujya mutoranwe Shinko kwagera se no mpaka wa mugogo State ntuza kumusimba mpaka kweli asante kweli abo ambulance yakuturetera kasino kimanya tikidire Kadeti kandi yo tugambere mukaba cyara nimuzagabira muto mu ambulance
titwe ntuganyurwamu okuzara kuzakurwara bakatwara ke yayu yenu aye barecha tukorire agete dina mu babereho pakarasi tureba abahagizi barwa tibene nsonga ababara bara bamurizire tibene nsonga bana bizira aha turana na yanga management na warwaha yanga management storage sawa ukinaje moto gambere ati nke makaba yanga management twara muri muko eshine cyo kurwanisa eshine cyo kurwanisa sabore ambulance mza kujiganyuramo abazana bakakane bigwa tomorrow kandi yotokore bamaniga ba yotokare bamani tuna yanga management arahanu ya amaniga batgarwa amaniga batkazuminge bagareba abantu deba abantu bana ko kubizure kimariya aya bas songa ambulance twasemerwa munongo kusanga ngo former honorable cadeti abasika kuturetera ambulance yo kubasika kutweraho okuba ambulance beruwe betine cye kutuyamba ambulance obeno yika otine ngemitware 5 kuzacha munga beta kubasika kusimbura ngo jone ya MP so obasika kupangisa umuntu arubazu akwereza nkemotoka akuyeho mitware 2 kwikacha munga chonka ambulance berero otine mitware 10 tubakubasika kusimbura tureba ngo ejo ni business yo muntu tukuyamba abantu so tusima honorable cadeti abasika kuturetera ambulance yo kubasika kwiganka Nyakasaru Kichwamba asiri nje mtwaro nkesatu ikabasika kuyamba abantu. Thank you very much. Ngiye tumusabe amosini ngaru toto omurukani ndangaro nkimukaba rutoto muzaganyura muto mu ambulance ambulance twakika mjo kujera cadet no musaba mani